P baro kini gilonggi kubor bamtagasngi. Unong yasat an ke Meghalaya High Court bat KHADCU ba V.G.Kharngapkynta ula syajit kum ukertong jong United Democratic Party UDP na kabenta ke election MP shiteng samoy ha Shillong Parliamentary Constituency. Ula penpau ye gajing sngok men bat jing sngongu halor gajing shania ka baka party klabu hau habai jingkran ha gajing yalang penna kertong uba V.G.Kharngapkynta ulong ba gajing syajit kum ukertong MP banya khun gari kabenta ka bakrau bergajing kit kli ka bahe yu. Ula ai khublei ki nong yalam berki Paidbah ka UDP ki bala ai gajing kershan bat jing yetli ha gani ka benta. Ulong balada ki Paidbah ki ai gajing kershan ha gani ki election untrei shitam ban ra ye ki mat ki bakta ya gajela bari ki Paidbah jung ka Shillong Parliamentary Constituency hapo parliament. Uba V.G.Kharngapkynta ulak dawru ba gajela Meghalaya ka don kami ka jingyu ijngai ka roi ka par ka jingedai ka hok jong ki Paidbah. Bad ulak kular benong ka sur jong ki Paidbah alada usha jiet kum UMP. Ha gaju ka por ulak kentui ki nong trei ka UDP ba ki Paidbah ba kenyai beteng ban trei Paidbah banya teli bat ban penkhanya ka parti ha gani ka election banwan. Ka UDP kalapan bena Paidbah ayu ba V.G.Kharngapkynta kum ikurtong MP hadin ka jingyalang jong ka parti. Kabla shim ye karai ban aireng hagabai election kabawan urlong hadin ka jingya klan no jong u MP barim ka Shillong seat u Dr. Ricky Andrew J. Singkon u kertang MP ka UDP Democratic Party UDP na ka Shillong Parliamentary Constituency u ba V.G.Kharngapkynta. Ulaong ba gajela Meghalaya bar gajela hi baro kawe ka jela kadon kami kinong mikmat ki bala ban kranshai halor ki mat ki bakta e ki Paidbah bar ki bala ban wanra e ka jingkala ha kroi ka par. Habakran ha ka jingelang Paidbah hadin bala penai ka kerteng jong hukum ukertong ka UDP ba V.G.Kharngapkynta ulaong ba gajela kadang mat ye bun ki jing e ki biadei ba ka jingyo akam jingyo jam ka roi ka par ka puli puthi ba ka jingya dai ka hok jong ki Paidbah. Ula penpauru baga jingya kun election kamdei tangka jingya le persha eki wei ki sengsan perthei ndai gadi ka lat ban syakri ki Paidbah bat man pensngau ka sur jong ka jilla ha parliament. Ngi ha ban trei shitam ban wanra e ka jingkala ka babha bat ban pentikana ba ki samla ki long kemi ba ki Paidbah ki nyo e ki lat jingya rap ki badai hok iki. Ong uba V.G.Kharngapkynta ula kenturu ye ki Paidbah bat ye ki nong kershan ke UDP ban ye telilang bat ban trei Paidbah na ka benta ka jingya kun election ka banwan. Hangga I play ball dengan football. Soman I ada jingkren nagaden iba V.G.Kharngapkynta tumukan ini jongka pagi. Nasubahan menjadi kopi ki nong kesan menjadi jongka pagi UDP. Bagi nong terbuat balok jongka first Shillong Parliamentary seat. Ba kungka pagi hadir kajing yacil, kajing yatai, kajing yakren, kajing yaslok, kajing ai kimut, ba kajing yatena, ngila shim da boy karai, ban penskem, ya kajing long kertong, na kapati UDP, ya kakerten iba V.G.Kharngapkynta. Depan pakai subha ai jual we ya bangan pendeng hari kopor baru ini depan ya lagi pakai subha panian lang pantapti kan bangan tule ya iba. Sisi ni penskem by V.G.Kharngapkynta uday official candidate jongka party UDP takni ka by election MP ka
Lok Sabha Hakabong Baro Lekong Usually, kani kan ada pas sekawai kani tiai kesurai kepada hadiah saya nanti hapok parlimen. Di bunsin di MP di jami di Shillong, they die in isolation. Namar kadang kita di Shillong isolated. Nah, so bah kalau long MP hapo itu sih, kada jing bonjong Paidbah. Dan penyadai bagi kita MP nak kawai kita. Namar kadang ini kan pun orang katang. Manwara ikan kentin, man suit kentin poke HU. Namla ane esina. Kahapar kencing training. Dia nak film dia beri warna banyak keren dan communicate dan kiwi jai benda. Dia kalau kencing esisa. Dia kadang tu kamai kejangan bah ni nak hapar pun scan ni research dia. Nama sih sebab palar nadai yo yaka 73rd amendment. 73rd amendment kadai ka Panchayati Rights Institution. Si sin bakawan Panchayati Rights Institution, hakata kapor kin sabdu ki CM, ki Hima, ki Shnau, ki Thawan, sadar na kami kan kompanya. Te hata kan lang jimin sa. Habang idon ki schedule, habang idon ki district council, ide ban le shitam ban sken shusur ki district council. Menta kadang ki slow kan kom bisa. Hapo district council ko. Ba kini ki regular ko kita ki pasu ki kes hapring ki mamla kepada itu kasih. Kita sama saya namar kadang born cylinder ban kerja di district council ban kerja di district council. Nasi kadang kaji persen kisah di mana ban pendu ban rak kau yang di district council. Nah soba mak dan lelu dengan pendu ke kebaladan poksti. Kita ki parti ki bakwa baru introduce a special provision about Article 371. Nah, so ba kata kadang jadi tan kecing posnya. Ya ke ke bangila dan lupa ke sixilu. Ya kata ini ni nama pusat. Ya kata ini nama standard issue di bakabalong member of parliament rasi nama akan tip issue ki rupam kita for discussion. Dan tu sitam nampak di district council, abang atrai sitam nampak di district council, kamu atrai sitam nampak kait kehima gisem wahada kisnau. Mak mentah ni Russian bertang ke district council, lembaga gisem, lembaga kisnau, kibangira akan teruskan nak kerja nampai, jadi jatuh kita. But susu orang orang kini kapor, kadang kerja khanya kerja kalau sukai bah, nama Kibrium, kima asu bahawa kerja di tiap jaka. Mangai register atau sub register under the Indian Registration Act. Kerana kerja sih, nama apa? Kadar kemur ke stamp duty ke akhir selapala. Ijaka batang kendia, hendak ke stamp duty ke akhir pala. Kerana kerja sih, yang deputy chief minister orang bah. Ya kini ke Indian Stamp Act, kepada ini bynta, sekali bynta juga rulung juni. Kini banyak kelas biasa kalau benda 10%. Bynta kerkom kerindah kalau 99 rupees per thousand. Karena kadar cakap kini si pola, tangkap pesta apa rupiah kita. Tinggal soba namar pada district council ada tahu yang tak layak. But lembaga kita lain, mereka kisah kita pi kau jaka kau putar, dan mereka ni pelang title deed gitu. Tekum kita dijalankan tiba, kum member parlimen, jadi kum parti jadi banyak semuanya penskan, dan penne, dan pensa. Di kekembang berjalan ini kalau menyerap ke kiri berjalan beliau, menyerap ke parti kepada ladan lupa kepada penyang yang menang kandidat meminta sekali kebayang election. Nah, so menang kedai kajing dolbok kejalan siapa pala. Di nampak nama orang ini punya pun bang ini. Nasi kini kajing khat jauh ke UDP. Menyelet yang ini kebayang election. Kedai kajing khat keba kami kajing khat jauh kepada kadang kiki ke bar berseluruh. Apa kot tinggal di
motivate mga banyasa na matang kita-klaim na dyan. But, kibangat, kiyas pa siya, yaran, kasi yan, kasi nasi susunay, hindi, kapoin ka lang ba, sisin nga bang, kamulu, kajono na jono, kinum siyang ba nga, ngamtay ubriyo, baba, alyang naman. Alyang ubriyo, baba. Kalau juga kita kena bolsi, bahawa diban walau two wishes, hakbaya sakti ay. Tengok yang masih betul ini bah apa law lawyer dan district council la bon Muslim, nasi like Muslim kita. Kila bon ki political parties dalam kita punya ki isi hati. Hari kita pun kisah kemal dalam bahawa diban udah yang tu parti ni dah yang parti. What if I give up? Hakapar ba kadang ke Congress bersencang for the secretary hikap, but kadang kadang berbikin hikap di pelang yang baru, but habaq dan ke isi ke jom iba kita sekarang la sanya, but kan bermisal, kalau kita kena kena ki advice ki bagai mana injong ya, injong bakla. Berkembang kita kerja tepat, siapa kita belum tahu bakal lawyer kita. Di nasi kini kerlap kepada rayo dan jadi kini ke by election ke seng UDP ke seng Thai ke seng rural. Namar pandang lagi beri pulang indigenous bahawa terkom perkat. Di nasi sorong penang bah nasi kini kerlap politik kebabian yang berani sesuatu. Bahkan present dari UDP, bahkan orang present dari UDP nama present dari menteri orang kawai. Di nanti siapa biasa apa bahkan seng. Kalau job bahkan apa, yo ikhlas dan senca harusnya aku lakukan. Tinggal apa berkepan di kerajaan ini. PMDC sebagai jom parti, awak pi lain support dari kerjas dengan, wah kini bahan job dengan, kini bahan job ke parti. Namun, kalau buram ini, yang apa kita ke saturation, kita ke jengkot, kita ke jengkot tidak, asal berhal. Bahawa perhal orang jengkot lah, nama Lagu snem, sabuk snem ada di bawah lawyer. Tengok kan lucu orang kamai di bentai ini. Jadi nasi kini kerana di kat jauh nombor orang tahu bahawa nasi kalau di bawah orang happen perkat kamai, tak kamai pun nama tak beri betul betul. Ya, ini betul. Kaji tempat kerja ini kalau yang tu kibalang ngat pada day jam tak ngat bagi day support ya apa ki support ya seng UDP ya seng Thai baru yang tepat ya ki beri ki nado ki basar nala ki basar surat ki badesha ki bakaji ikan dulu rapor nama lagi beri judge kau ba udah harga keren kasih keren bumi sur keren. Jangan kejualan macamnya kalau very friendly attitude. Masuk sarang mana bakal very friendly, ngantip langsung, ngantip nak kena dulu apa. But beri kita lagi itu kita bawa bipan bakren deh. Mereka nak itu bawa ngadi itu. Tentang di hajar beri keren ya. Ngambil itu kita tentang itu, ngambil le kemana itu. Nak kublai kan. But nasi kali quality kerja apa ngadan friendly attitude. Abang orang dan friendly attitude kamu bahasa ni sisi. Layo kalau member of parliament, member of parliament yang kita kali pekerja tapi orang awal. Dia hari ngadu kerap pada seng kepala projek yang abang candidate. Di kwah ini berkendara kata unified stand ini apa dia kasih jadi bahawa dia berkendara kejung sensar lagi try mulut namar rayu ini ya kejung
do yang terjaga kita namar Allah hingga nidon ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Kita Paidbah ini kan ngajual berubah dari kenjang welcome arch. Tadi kenjang jihad bahwa lebih kuat sekarang. Kalau kita apply, kemampuan para kadang kecil dia dilinti ya di non-tribals masih bani di non-tribals banyak kontrak business seperti ini. Hoi memang kadang company bang minyak projek mahal, kenapa minyak pada ikan di phone sembilan kali. Tanpa di dalam projek kita tangkap lo katu kami kebayok kejutan. Ngan masuk persak mahal kita, nama konten dan kata di environment. Jadi dalam projek di mana lah berarti, but hantam hakni kapor wala dan masuk sana lo kau bang ada pilihan jangka low motion minerals private limited, bang ada pilihan jangka lafai cumyam private limited. Kini company kerja projek menjadi profesional website, but namar kerja hukum jangka Supreme Court kerja kerja special purpose itu. Harga 100 kilometer radius lepas bercakap bermain website. Pendam kejumutan. Di keselang syarat kayu kejumutan ya tu bersekolah, bab kita dia untuk kiyo kejumutan. Tinggal lepas orang itu yang kena lapor bah, akan mengkreat kena speech, hendai kumu member parlimen katong ni kababur. Bab sudah hendak